60'ta 80 menen aydap turup, toktotup, жазды 1000 сом, ошо 1000 сом бүт нерсеси өтө сонун экен да. Жомоктогудай, китептегидей экен да, жанагы тандаганыч. Sizde degi bir kemçilik var mı dese bir ele kemçilik var deydi. Ne dese emi erkin cuma namazga bara albayız, emi erkin ataynen ziyaret kıla albayız. Özümüz jasagan mıyzam buzuğudan ulam salamdı algaç bergen adam tekebirçilikten alыс болады. Uçuraşkanı bir ökel atat, kütüp ötüp ketse çakırıp kana salam. Yok bu. Bunday çoңдорго salam aytууну үйrөткөн эмес биз. Salamdı kütkön, beribese talap kılgan emez, balkim assalamu aleykum. Yaşınız çoğ bu, narkının yaşı kiçine ayırması yok. Salamdı algaç ber algan adam demek tekebir emez eken belgisi de. Men tekebir emesmin. Birinci salam verip görünüz. Ber alas mı? O demek tekebir emezkensiniz. Şu salamdı birinci bergen hareketçe. Salam kütböylü. Ana çakır ol salam vermeysin mi debeyli. Sebep bul degen tekebirçilik de bulcu. Maga bari salam beret. Sen dağı tanıp ayta okşoysun. Tanıganda sen de salam vermeksin maga. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Salamdı birinci. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü salamdı birinci beretiler. Birinci salam beretiler. Köp hareket jasaytılar sahabalar birinci beri olatılar. Sebep takır tekebirçiligi jok bolganda. Ad-dunya sijnul mu'min ve cennetul kafir ravahu Muslim. İmam Muslim rahmetullahi aleyhi rivayet kılgan Peygamber aleyhisselam hadiste aytты. Bul dünya imandı adam üçün kamak kana. Kapır üçün beyiş. Emi beyiş menen kamak kana. Beyiş degen kanday jer? Kalaganın atkara turgan jer. Kamak kana kalaganın atkara albay turgan jer. Mesela avakta jatkan adamlar türmödө men kıpkızıl kiyim giyim kelatat. Ruhsat mı? Yok. Ben Adidas giyim kelatat. Yok. Ben bugün toyga varıp keleyin. Yok. Kalagan tamakты jegenge, kalagan kiyimli kiygenge, kalagan jaka barıp, kalagan adamın uçuraşkanga o ruhsat yok. Şimdi men dosum menen de uçuraşsam bolboy. Bolboy. Nege? Ruhsat yok deydi. Ben aşkanaga barıp 5 parmak jep gelsem bolboy. Bolboy. 5 parmak adalığı. Yok adal aram başka mesele al. Prosto bul jerde bolboy. Beyiş oşon teskerisi. Olakum fiha ma tashtahi anfusukum. Beyişte napsinger neni kalasa oşon. Bir adam misalı. Dünyada en çok armanı maşine zavodun bolsa degen arman bolsa misalı. Beyişte oşo maşine zavodu bolat, kalagan maşineni çıkarıp minip aydap жүрө берет. Neni kalasaňar deydi. Kebir adamlar oylaydı da misalı men günö kılууdu kalasamça, mına uşul kaloo bolboyt da beyişte. Günö kılayın degen oy bolboy. Sebep al jerde günö ne kılas günö kılıp? Günödөн başka jerde toltura rahatlar tursa. Adam günönü rahat tabuş üçün jasayt da. Ol jokta başka nerseler tursa. Adal nerseler. Günö kılayın degen kaloo bolup, düşmandyk, jek körүү, kör albastyk sıfatlarda Allah Taala barın juup tazalap anan beyişke kirgizet. Sebep Allah saktasın bolsa beyişte dele uruş, talaş, bolan tügünmen kör albastyk bolup tükünçü düşmandaşıp artından жазып salıp tur bul falançını savap salıp tur bolat ele da. Andaylar bolboyt da. Oşoga bul dünyada kanday jaşaş kerek? Kalagan iş, kalagan bardığın atkara albayız. Bul bolboyt. Karagan bolboyt. Nege? Çoçun. Jalpı ayaldardın barın karaganga olboyt erkeklerge nege? Aldı ele birödün ayalı, apası, kızı oşoga birödügün karaganga olboyt. Özüňüzgün karaňyz. Öz apasına, ayalına, kızına karasa jakşı körүү, muhabbat köz karaş menen ibadat bolat. Başka biröge karasa bolboyt. Oşol mesela aytdım go kamaktagı adam taң kalat da nege bolboyt eken? Ruhsat yok. Oşon ele bul dünyada nege bul moldake bul haram? Ruhsat yok al, ziyandı. Ziyanı var al. Emneni Allah tıygan bolsa ziyandı. Kazino oynaba kıla dedim, sebep ziyandı. Sebep 99% adam kazinoda utkuzat, 1%'i bugün utat, erten kayra utkuzat. Dalarda. Oşoga Allah Taala ne dedi? Ziyanı var dedi. Arak ziyan. Oşoga tıydı.
Jegen, içkendi, sodаны kesipti, üylönүүдü, balalı boluunu tıygan jok Allah Taala. Jalan gana ziyandуу nersen. Allah emneni tıygan bolsa mamleketler oşonu günöөлөрдүн катарында тизмесине жазып койгон, преступлениялардын тизмесин тапсаңыз, карасаңыз, урлук кылган күнөө, мошенничество күнөө, бирөөнүн акысын жеген күнөө, бирөө сабап кеткен күнөө, алдаган күнөө, өлтүрүп кеткен күнөө, бүт бардыгы нарушение. Ошону Аллах Таала тыйды го алдын ала эле. Demek dünyada adam kağlaganın jasay alбайт. Maşinаны 1000 менен айдайын, жок, 60 менен айдайсыз. Не болбойбу? Болбойт. Dünya ошондой жер да. Ошого көнүш керек. Bir adamды 10 жылга түрмөгө камаса, 10 жыл бою айтылган эрежелерге макул деп болбойтту, болбойт. Болотту, болот. Ушундай жашаса 10 жылдан дейт. Бул жакшы оңолуптур. Дейт дагы 10 жылдан кийин эмне кылат? Эркиндикке чыгат. Ал жерде кыла албаганын кыла турган жерге чыгат. Ошондо Аллах Таала бизди бул дүйнөгө 70-80 жылга исправительный колонияга Аллах бизди эмне кылган? Камап койгон. Оңолсун депчи. Мына ушул 70-80 жылда биз эрежени бузбай, жакшы жашасак, удо болот да ананчы. Бул баскан турганы, мамилеси, кулк мүнөзү, акча тапканы, каражат кылганы баары туура оңолуп тур бул дейт дагы, Аллах Таала дагы бизди түбөлүккө, боштондукка чыгарат бейишке да. Ошого бул дүйнөнү ошондой элестетиш керек. Неге болбойт эле, болбойт. Зыяндуу да. Bir adam Moldakege kelip turayt eкен. Moldake, мисалы, неге сиздер айтасыздар, көрүнгөн өзүнүн аялы болбогон, чочун аялдарга караса болбойт. Мен чочун аялдарга карасам деле эчтеке болбойм мен. Эчтеке оюм да бузулбайт, бир жаман ой да, ниетим да бузулбайт. Неге болбойт десе, доктор айтып, сиз эртең больницага барып бир дарыланып алыңыз дейт экен. Эгер чочун аялдарды караганда ой бузулбай, напсиңиз мындай бир өзгөрүлбөсө, анда сиз оорукчан экенсиз. Ден соолугу жакшы адамдар сөзсүз чочун бирөөдү көрдү, ой бузулат. Ниет бузулат. Бул адамдын табияты бул. Чаң калган адам сууду көрсө, ач калган адам тамакты көрсө, өзүнөн өзү эле шилекей келет. Неге? Табият ошондой. Ошого Аллах Таала күнөө кылып койгон, тыйып койгон нерселер адам баласынын өзүнө, ден соолугуна, аң сезимине, эл журтка, коомчулукка зыян болгон нерселерди гана тыйган. Пайдалуу нерсени тыйган жок Аллах Таала. Иштегиле, жада калса жума намаздан кийин, файда кадайтумус салата, жума намаз окуп бүттүгөр, фанташиру фил ард. Жер жүзүнө тарагыла дагы ваптагу мин фадлилlah. Allah берген ийгилик, жакшылыктарды чогулткыла, иштегиле, сода кылгыла, башка дыйканчылык. Бардыгына уруксат. Болгону, мисалы, алдабагыла себеп, алдаган адам менен же иштей албайсың, же жашай албайсың. Эки адам учурашып, жашайлы деп учурашып, бири менен таанышып атыптыр. Анан кызыгып сурайт да биринчи, сиз арак ичесизби, жок дейт экен. Тамеки тартасызбы, жок дейт экен. Сиз иштейсизби десе, канча айлык аласыз? Көп бир айлыкты айтат экен. Анан бүт нерсеси өтө сонун экен да. Жомоктогудай, китептегидей экен да, жанагы тандаганычы. Сизде деги бир кемчилик барбы десе, бир эле кемчилик бар дейт. Не десе, мен калп айтам дейт. Демек муну бардыгы калыптыр. Ошого калп айтканда Аллах тыйып койгон да, калп айткан адам менен же иштеше албайсыз, же жашаш албайсыз да. Кайсынысы чын, кайсынысы калп билбейсиз. Ошондой эле арак ичкен мисалы, зына кылган, бир адамдын акысын жеген. Караңыз, сизге жакпаган бардык нерсени Аллах күнөө кылып койгон. Сизге жагабы бирөөсү сабаса? Жок, жакпайт. Сөксө, жакпайт да. Элдин алдында уят кылса, такыр жакпайт. Сиздин аксаңызды урдап келсе, жакпайт. Болду, жакпайбы демек ошо күнөө. Сизге бирөө белек берсе жагат, сонун жагат. Сизге бирөө тамак берсе, жагат, салам берсе, сонун жагат Алла. Артыңыздан мактаса, жакшы көрүп калам, жагат аябай. Ушул нерселер жасап жүргүлө башкаларга деле. Демек, Аллах Таала бизге бул дүйнөдө ушундай нерселерди тыйган, кайсы нерседен жалпы элге да зыян. Жалпы элге зыян. Ал эми ушундай нерселерди аткаргыла деп өкүм берген, жалпы элге пайдасы бар.
keyingi hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek dünyаны bir qamoqxonada elesteteli de. Oşoga nega bul bolboyt, nega bul bolboyt degeni elesteteli. Ha, bul dünya bizdin çoңurak türmede. Bardığımız türmedebиz. Erteң чыгабыз kaçan? Ölgöndө. Ana oşonda anan kitaplardı karayt. Allah Taala sot. Maliki yevmiddin kıyamet gününün hojoyunu. Har bir adamda esep kısa. Taraza var. Tartat. Dünyada kanday. Kançalık mizamga başlayıp yaşadı, kançalık mizam buzdu. Eğer жақшылыгы көбүрөөк bolsa, ne kılat? Allah Taala'nı tübölük boştondukka. Uşunday boştonduk al жерде kulçuluk yok da emiş. Beyişte ibadat yok. Biröge başı yetilem saat mınçıda barıp kalış gerek ele. Her bir adam öz beyişinde özü kojoyun. Al жерде bir жоопкерчилик yok da. Жоопкерчилик деген нерсе жоқ. Biröge üstü kандай нерсе жоқ. Her bir adamga Allah tübölüktü özünün bir sıfatını beret. Ekincisi kun fayakun. Bol deseniz bolup kala turgan sıfatı Allah beret. Boldu. İbadattan bir ile nerse bolot. Bir ile nerse salam. Boldu. La yasmauna fiha lagwa ve la ta'thima illa qilan salaman salama. Be işte bekar söz, günö söz bolboyt. Bir gana uçuraşkan adamlar biri-biriga assalamu aleykum, assalam. Şundan başka. Oşo salam berүү da mildettүү emes. Bирок adamlar biri-birine salam beret da beyişte. Perişteler salam beret biri-birine. Beyiştegilerge salam beret. Başka жоопкерчилик bul bolboyt, köz saktaş gerek bol. Жок, kеңири. Saktavaңыз közüңüzdü. Projektor kılıp karab, kayak kalasın oşa karаңыз. Közüңüzdün nuru kayaka jetse oşol bardığı sizdiki. Plusdagı sizdiki. Emneni kalasanız oşonu jasaңыз, kayra jasay beriңiz. Oşon üçün bul dünyada ne kılış gerek? Kichine mizamga başlayış gerek. Boldu. Al şeriat mizamı bolsun, al dünyalık mamleketin mizamı bolsun, ökönü teң başlayış gerek. Nege жазылган konstitutsiya mizamga başlayış gerek? Sen başı yibesең tayak жейсиң da. Başı yibesең штраф төлөсүң, başı yibesең o tartıp seni elge şermende kılat, başı yibesең seni kamayt. Demek can, mal, izzat, obroydu saktay albay kaldınız da. Ha bul üçösün saktaş parz ele go. Bir adam 80 menen aydadı, ştraf geldi. Oşol ştraf төлödü 1000 som, bul 1000 somdu. Allah Taala sizdi ayal bala çakağınızga rızkı kılıp bergen ele. Siz oşonu ne kıldınız? İsraf kıldınız da. Emne üçün? Mizan bozgan üçün. Mına oşoga жооп бересиz. 1000 som nege ştraf төлödüңüz? Kattуу aydadım. Oşo kattуу aydagan günödü. 60 mı? 60 menen aydаңыз. Koşumca daha kiçinesi var. Oldu. 60'ta 80 menen aydap durup, toktotup, жазды 1000 som, oşo 1000 somga жооп beresiz. İsraf kıldınız siz 1000 somdu. 1000 somga үйгө nan alıp gelse bolot ele, may alıp et alıp gelse bolot ele. Oşo israf kıldınız. Muna emnege mizamga başlayış gerek da. Çoңurak mizam bulsam ne bolot? Misalı төлöbödü, suga asıp etket, karmaldı, kamaldı. Ne oldu? Allah sizge bergen can, vakit, amanat ele. Oşo kıyanat kılıp koyduk. Emi erkin cuma namazga bara albayız. Emi erkin ata-eneni ziyaret kıla albayız. Özümüz jasagan mizam buzuudan ulam ne kıldık? Kıyanat kılıp koyduk. Allah bergen erkindikke, Allah bergen jaşogo, den solukka kıyanat kıldık. Oşonduktan mizamga da başlayıp durup, mına can, mal, izzat, aberdi saktaş parız. Eköne teң başlayış gerek. Dünya oşonday. Köptөгөн mizamдар менен kurçalgan da. Oşoga makul boluş gerek. Oşoga bizdin atыбыз ne? Muslim, musulman, momun, musulman. Musulman degenim ne? Musulman degeni bağınıp başıygen. Beybaş emes, musulman. Aslama yuslimu islaman. Bağındı, başıydı. Kimge? Allah'a başıydı. Peygamberga başıydı, erçidi. Mamleketke mizamga başıydı, padişaha başıydı, uydu atasına başıydı, ayal bolsa köyösüne başıydı, mektepte mugallimge başıydı, ustazga başıydı. Musulman uşunday adam bolot. Beybaş, toңmoyun anday bolboyt musulman. Momun musulman degen oşonday bolot. Anan oşondoydum ne kılat? Ata-ene de jakşı köröt, ustaz da jakşı köröt, ayalı da jakşı köröt, el de jakşı köröt, Allah da jakşı köröt. Bir adamdı el jakşı körüp jatsa, demek biliniz bu Allah jakşı körgön adam eken. Oşoga el jakşı körüp jatat. Jönden emez. Emnege bul adam mizamdarga jaraşa jaşayt eken. Oşoga bardığız hareket kılalı inşallah. Bul dünyada vaqtılуу sınov möhnötün tuura ötkörüp erteң
Kitepte 10 koldan berse boldu sen boştonlukka çıktın degen söz da. Oşol kitep menen anan körсөтүп камактан чыгат даган бейишке кирет да. Аллах Таалам барыбызга айткан уккандарыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берип, ката кемчиликтерибизди Аллахым өзү кечирсин.